Reka tunge kwasuza tubaye ikaze kuri Key Property Rwanda nanone nemere nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero twakoze tuwa tujya ahantu hazwi nka Kimironko Zindiro. Turano bite Masizi neza ni iminota 5 uvuye kuri kaburimbo ukajya ahantu duhagaze. Tujye kureba ikibanza cyiza kikugurishwa miliyoni 45 ariko umva ni igiciro kirimo ibiganiro. Ni ikibanza kinini gifite ubuso igihumbi, muraza kwirebera ukuntu kimeze. Ni ikibanza cyiza, kayite nziza, hari kubakwa amakadasira meza. Wana ko view hariya Zindiro ngahara kuri station SP kuri kaburimbo neza, uvuye hano ugera hariya Zindiro kuri kaburimbo. Ahantu heza rero, mureke dutemberane turebe ikibanza cyacu uko kimeze. Ikibanza cyacu noneho turebe uko kimeze n'ahantu kiri. Nkuko muri kubona amakaritsiye kihari, na ahantu heza hatuwe cyane. Ubona hari inzu nziza zigezwe. Uyu ni umuhanda, kiri ku muhanda ibiri. Umuhanda uzutambika ukamanuka kuno ndetse n'uyuzamuka ukagera ruguru muri karitsiye. Wawa, nkuko muri kubona hano mpagaze ikibanza ngiki hano. Uyura nura muhanda ubona abantu bari no muhanda uzamuka ujya ruguru muri karitsiye. Hakaba n'uyu nguyu mpagazemo ni umuhanda nawo utambika uzana. Umva ko bivuze ko ikibanza gikora ku mihanda ibiri. Ubuso 1,100 kuri miliyoni 45. Urumva ko ni ikibanza kiri kugurwa amafaranga make cyane, ahantu washora imari ukabika. So ubwo dukomeje rero, nkuko bikona ndi mu muhanda, wana hano imodoka iparitse. Ikibanza cyazikakora uru ni urubibi hano kuri iki gipangu. Kuri iki gipangu muri ko mubone uko ino nzu yubatse, ukazamuka niho tugiye kureba ubutaka bwacu. Ubuso 1,100 ku mafaranga miliyoni 45. kandi mwibuke ko ni muri R1. Kubaka hano ni ibintu byoroshye. Ka tuzamuke turebe. Ubu hano ndi mu butaka already, ndi mu kibanza. Nkuko nababwiye ko kibanza cyacu kirakora ku mihanda ingahe ibiri yose. Uyu nundi muhanda rero umwe nababwiraga umanuka ku kibanza ndetse n'uriya utambika bigahurira hepfo y'ikibanza. Uvuye hano rero ukajya ruguru nkuko nabibereka ugatambika, ubuso 1,100 burimo miliyoni 45. Zindiro Masizi. Urumva ko ujyanyije n'ahantu kayitse ahantu bari guturwa, murebe ukuntu hameze, n'amafaranga make cyane. Ahantu wabika amafaranga ukunguka vuba byoroshye. Reka tugende. Yes, ukazamuka ahangaha aho se wana ahangaha nahahinze ibishyimbo nkuko muri kubibona, ugatambika hariya kuri iriya nzu nkuko bano ukuntu hari iriya korotire yubatse igipangu, aho hose ni mu butaka. Muri kubona ahantu mpagaze rero, ubutaka bwacu ni ahangaha butambikira. Reka dukomeze tugendane turebe. Kuva ahangaha murebe kugera hepfo kuri ya modoka, ukaza ugatambika ukagarukira. Urabona ko igifite view nziza, ubona Kimironko Zindiro Masizi. Ubona ko ni ibintu byiza na Kibagabaga hano ubu hitegeye. Ugakomeza ugatambika. Muri kubona hano hepfo uko bimeze, ahantu hahinze, ukagenda ukagarukira ukareshyeshya neza na hariya kuri kiriya gipangu, ukazamuka ukagaruka. Hano niko ikibanza kingana. Yes, nkuko tumaze kubona rero, ubona ko tumaze gutembera ikibanza cyiza cyane kiri ahantu heza. Turi Zindiro, ahantu hazi nka Masizi, aho dufite ubutaka cyangwa se ikibanza kinini gifite ubuso 1,100 kikugurishwa miliyoni 45 zonyine. Aho waza ukagura iki kibanza. Ni ibibanza bitatu, nicyo bivuze. Waza ugashoramo amafaranga yawe ndetse ukunguka mu minsi iri imbere, cyangwa se ukaba wahubaka. Nkuko mwabonye rero, ubona ko tuvuye kuri kaburimbo witegeye hakurya hariya turi kuri station SP. Ku bantu muhazi ni kuri kaburimbo ya Zindiro. Umva uvuye kuri Zindiro kuri station hariya kuri kaburimbo ugera hano ni iminota 5 yonyine ukabugeze kuri iki kibanza hano duhagaze. Ni ikibanza gifite imihanda ibiri, uyu manuka ndetse n'utambika uza hano. Nkuko mubibona rero, ni ahantu heza bari kubaka, bari gutura. Reka mabwire rero ngo ni karibu, ngo n'uyu munsi duhamagare tugutambagize ahantu hasure wibikeho iyi investment nziza, maze ubashe kubika amafaranga mu butaka witeganyirize. Ni ibintu byiza cyane rero, ni karibu muduhamagare uze gusura aha hantu. Murakoze cyane.